السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تهداوتو تكية أكم جرتو عشما أركبون بكم جرتن مدى ربي كيسا جراتا هرّا أكم يكم قويا جماعتي بقى ربين قويا كبجما قويا جالة مع جماعتي إسنقه قرآن إسنف قروف رفين جرا سورة كافي warroonni illee dandeettii qaraa'uu qabdanuu hanguma dandeessaniin ana argitanii yaadattanii akka qaraatanuudhaaf isinis yaadachiisuudhaaf khayrii guyyaa kana keessa suuraa kaafii qaraa'uun qabu hundumti keessanuu waan quba qabdaniif walumaan qaraanu isiniin jedha hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Itti aansuun du'aa ajaa'ibaa isinii godha na wajjiniin tura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Obboleeyyan kiyya kana caala isinitti hin dheeressu amma du'aa isiniif godhaa jechaadha.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo hunduma keenya iyyuu karaa khayrii irratti illee nu jajjabeessi. Yaa Rabbi imaana qalbii, imaana jismii yaa Rabbi nu waffaqi. Yaa Rabbi tokkoon keenyaanii rakkoo qabnaa, waa yaanne qabnaa, waa yaanne itti nu milkaa'u didee qabnaa. Karaa hundaanuu rakkoo keenya sumatu beeka, keessoo keenya Rabbumatu beeka. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo ati nu milkeessi. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo dhukkuba jismii, dhukkuba qalbii yaa Rabbi nu fayyisi. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo namallee duniyaadhaaf bololu qofaatu hin taane nama karaa kee irratti illee hojii khayrii dalagachuudhaaf sodaa keetiif bololu yaa Rabbi nu taasisi. Yaa Rabbi yaa gooftaa kan koo ati namaaf ergamuu, namaaf na'am jechuu keessaallee nu baasi. Nama siif ibaadaa kee irratti gooftaa kan koo jecha kan kee dhugoomsee si jala deemu yaa Rabbi nu taasisi. Yaa Rabbi yaa gooftaa kan koo ati araba jalaa kushiinaa arabaa kana jalaa nu baasi yeroo gabaabaa keessatti gooftaa koo ergachuu malee ergamuun gaha jedhi. Yaa Rabbi yaa gooftaa kan koo ati nagaadhaan biyya keenyatti illee nu deebisi. Yaa Rabbi yaa gooftaa kan koo hundumti keenya iyyuu kan illee maatiin jalaa dhukkubsatee maatiin rakkoo keessa jiraate akkasumas kan ilmaan ofiillee dhiisee biyyarraa fagaatee abbaa manaa ofii dhiisee biyyarraa fagaatee jedhellee nagaadhaan gammachuudhaan jaalalaan Rabbiin walitti isin haa deebisu. Warrallee maatii horatee hookaan bultii horatee hin qabnellee bultii halaal ta'e hunduma keenya Rabbiin nu haa waffaqu, Rabbiin nuuf haa kennu. Rabbiin illee nama isaaf jecha waan inni jedhe jala butamu nu haa taasisu. Rabbiin maatii keenya hunduma jaraa umrii jaraa dheeressee nagaa taasisee nullee rakkina biyya namaa kushiinaa namaa kana keessaallee nu baasee gammachuudhaan maatii keenyatti nu haa naannessu. Rabbiin yeroo hammaa kana keessa akkuma beekamu duniyaadhaaf malee karaa Rabbii irratti namni dalagaaru hojjetaaru hin jiru. Yaa Rabbi yaa gooftaa koo duniyaa duuka fiiguu qofatu hin taane akiraa keenya boriis yaadannee nama guyyaa boriitiif galaa qopheeffatu Rabbiin nu haa taasisu. Wal hamii, wal jibbaa, wal hasaduu kanarraallee Rabbiin nu haa fageessu. Rabbiin nama rafee ka'ee duniyaa qofa yaadu otoo hin taane nama karaa diinii Rabbii irratti karaa hojii gaarii hojjechuu, wal gargaaru, wal guddisuu irratti nama yaadu, nama walitti yaadu otoo hin taane nama waliif yaadu Rabbiin nu haa godhu. Umurii keenya dheeressee biyya keenyallee biyya rafshaa kanallee Rabbiin nagaa nu taasisee hunduma keenya iyyuu ahlii keenya fira keenya nagaa nu taasisee nagaadhaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Jaalala hedduu keenya haa kaa'u, jibbaa kana hedduu keenya buqqisee Rabbiin jaalala hedduu keenya haa kaa'u. Hunduma keessan iyyuu waa yaadan awwala akhiritti Rabbiin haajaa keessan isiniif haa baasu. Nagaadhaan illee biyya keenyatti nu haa deebisu. Hundumti keessanuu du'aayii miskiinaa nuti kadhattuudha, inni kadhatamaadha. Rabbiin nama miskiinaa harka ol natti qabattee ani harka duwwaa gadi hin deebisu jedheera. Rabbiin kan du'aa irraa taqabbalu isumatu beeka. يا رب دعائي كينيا اللي نو تقبلي يا رب دعائي كينيا نو تقبلي اللهم ربنا احتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكما بيكمو يرون كن نبرا عسريدا يرو دعائني كيسا قيبالا مججادا يا رب نورا تقبلي وندم تكيسان آمين جدا ججبادا بكما جبتنتي نغا ربي كيسا جرادا obboleeyyan kiyyaa share subscribe like illee godhaa fi jajjabeessaa isiniin jedha. Warri immoo quraana hanga dandeettii keessaniitiin barachuu feetanii